CBN arak zautu nan dilakte in nangkut kan in Tlaih na May Tlaih riat zalai somlam pali tiang thong kan let ko mi kan rakchim lai Matupi a SAC Nih Sianginn on atim SAC Nih Chiram kol Matupi a kumtong nila kumkola kumni kumtong nila kumkola kumthum chon kum Sianginn on atim Grade 5 le Grade 8 chon ning thar chim chon piak nak training an kai tia CDM to mi siang cha chim siama pakhat ni achim chon ning thar chim chon piak nak chu Matupi Peng Head of Education Tlaih in a an to I an di chang tia thai ase tol chung mi ni an chim ning a Head of Education zong hlun a bom apwa cha a Tlaih chu zong akai ngam talaw her mi zong rem chu a in a atorel tia an chim cheu kha chu arong tampi ruang a CDM to an ngol I zongren an luthan na chukong he petlai in CDM siama pakhat ni male long I thlanning cheu asikaw kan ni zong kan har tu kaw aw man tangka tampi ngai in CDM to mi kan umlo kan zai zong velte kal tak in CDM kan to CDM atwa kauna in zongren aluthan mi na kong a zaiman chimding a umlo tia achim Matupi a Sianginn on than an tim kauna in Matupi Peng khote na chu CDF ni an ukcha a SAC rakap Nih Sianginn on an itim lo tia thai ase Htilin Peng Palik came in Palik Pakhat chu meithal he PDF Htilin sin a azam Magwe ram than Htilin Peng semin to Palik came in Palik Pakhat chu a meithal he PDF Htilin sin a alut tia PDF Htilin ni chathan an chwa chu Palik pa chu em ta thin meithal zun khat kwam bom pani le meithal kwan somruk la panga he PDF Htilin sin a iPhone tia thai ase Palik pa ni nan sin a karak I fon lai tia akam pe tlai bak in achong kharpo chu kam va au na I ahim nak mun a kan chia na shem nam he kan sin a arak I fon mi Palik pa chu sing som nga lopman kan pek tia PDF Htilin ni chathan an chwa semi lo khwa ka daw nak a kean diafra ka pakhat anun nak liam phekong ni chwa lai semi lo khwa kam a mai hlei rezing lai a SAC ra ka plaken diaf kar ka daw nak achwak ni chwa lai mun ron a ralam aselmi SAC ra ka battalion 422 le KNDF battalion 32 ni mai hlei rezan lai sumlam pakhat thong a anikap I ka daw nak chu SAC ra kap loi ko hriam ngan battalion 422 mun in an ka na chu ka daw nak a KNDF battalion 3 company 4 in ra ka pakhat ang shui anon nak liam pani hliam ma an pu pakhat chu ama fak ngai tia thai ase anon nak liam mi pasal tha ang shui chu upat nak sangbik kan impact I nohoi le ni ram ok nak kan Thailand lo kan daw lai tia KNDF ni chathan an chwa Myanmar Rammi A leng Thailand Palik ni an Tlaih na Thailand ram chong a ni 15 ngot in ren kol ding in arami Myanmar Rammi tampi an I Thailand chawsa ni phongning lo in alut mi an Tlaih leng mang na mai hleili ni khat chung long a Tlaih atong mi Myanmar Rammi zathum rong an si I mai thlathok in atu tiang Tlaih atong mi thong khat le zathum leng an si chang I phongning lo in mi aphor tu pali zong an Tlaih china Thailand ram a ren golding in akal mi chu ni 15 in Thailand ram chong a lu leng mang asi I mai hleili ni khat chung long a phongning lo in alut mi Myanmar Rammi zathum rong Tlaih an tong I mai thacheu tiang a thong khat le zathum leng le poisa hleili Tlaih an se atu bantuk in ramri a phongning lo in alut mi Myanmar Rammi na chu ni 15 ngot in Tlaih an seliu a Myanmar Rammi pol ating leng in ren an tuan nak samu sukhun peng chung an nak mun tiang phongning lo in alut mi Myanmar Rammi som thom som li kar Tlaih an si tia umu chu ni achim shem nam bom ding in UG Defense Minister Uye mun ni nitlak rampol ahal na miaw lai ni ashroi mi mithat lai non ra ka pol daw nak ding a shem nam bom ding in UG Defense Minister Uye mun ni ram kiple nitlak ram Europe
ram ngan pol chu bom ahal na tia thai ase Russia ni ram kau du ruang a Ukraine chu adau cha a ram kip ni Ukraine chu hriam nam le ratok nak lai in an bom bantuk in Myanmar ramzong a SAC ra rang adau chwa ma tu PDF cha a hriam nam bom ding uye mun ni ahal na tia thai ase Ukraine Rammi le Myanmar Rammi chu democracy okphong adumi zolan nak adumi kan si cha a hiral hi kan dau Myanmar Rammi ni democracy okphong le zolan nak kan dumi chung a ramkip ni nang kan tan pi long aza lo hriam nam zong nang kam bom a hau tia uye mun ni chun achim valai chung ramkip ni Myanmar Rammi nang kan dir kam chung a kan ilom tuk Hriam nam le tangka zong in nakam bom a chun kan ilom chin chin na chuti nakam bom long a zok in hiral hi kan tai lai I Myanmar Rammi an in lelaw arok mi zong atlom deuh lai tia achim chap atu leo a IUG 4G Minister Zimma ong chu American ram a leo ase I American Deputy 4G Minister Malaysia 4G Minister le American Congressman Mitch MC Cornell na he ton branak an ngai tia thai ase aizol khwa razam chung in pumtlam tinglo na cha a adang te in umnak an her Cheram kol Matupi in aizol a azami razam chung in pumtlam tinglo na cha a adang te in umnak an her tia pumtlam tinglo razam chung kharni mizema a an chim alon cha kumtong ni le kumkola kumkhat November chung a Matupi Peng a ummi nga Tlaih khwa le phainai khwa I Peng kom zung a munma akwar mi SAC ra kap le CDF Matupi karla ka dawnak achwa nu a khote chewkhat in khwa min ha chu an khwaning in India Myanmar ramri a anzam di aizol khwa a ummi razam atam deu hi chu Matupi lai in arami anse Minaw le tar tampi an rakphan rakap ni an khwa chung a hriam ngan in an ka cha a an ngam talaw pumtam tlinglaw tarpol an rakphan mi anital harnak an tong tak tak tia lai khwa razam pakhat ni mizima a achim fur atlak hinzun azwal chin lai kem chung a chungkhar pakhat le pakhat puan kham in an na pumtam tlinglaw tarna cha a chun chuka mun a chun zunte an kalbe I an chungkhar ni an vatlet ton fur atlak a chun atlam tlinglo tak tak lai asia kho a chun an mapol na cha a mundang te in nak an her kau chungkhar pakhat I an fa te chu thut nak a har tuk cha a velai chung a asi kho nak in a rong a pumtlam tlinglo a ai chang tia alang tar January thla a Matupi Peng nga Tlaih khwa mi parha chu ramlak a sia an kol nak a SAC ra ka phe anitong SAC ra kap ni free in an train na I an tha be na tia thai ase January tha a arak zam ve mi chungkhar pakhat I am fa te chu rakzam aselio a khan angan dam kau atum mun a chun asi khonak in thut asi cha a zaitin dikse poliu angai thate in thapman asia chun adam thangkau lai tia nga Tlaih khwa mi pakhat ni achem SAC ne ram in oknak alak nu in Mizoram a azami Myanmar razam thongsom thumlang an si chang I chuchung in minong thongre chu Mizoram chawza ni refugee ID achwa pyak chang na tia thai ase